Thacia wa muimi Mukamba aishie ni mani ya uli wao kwati wao kambani. Nye Steven Mwema nene yumbanite kunenga mbesa na kuikia mbesa ndini wa mubuko waku kwa kupundisia ni masiki badhukanyo. Ilasi yu kutethesia kukwata chao ya chaku cha kila mudha na kutethesia andu angi alameva kubina kuni kuisela kilungu cha wasia wa muimi va mutongo iti vingwatani wa Mukamba kila kigukia kila mudha na wakaratu saa ili na miongoe na siya weyo na mudha nyani wa mundi ni bandu beta wa Kisekine ningalikosia ngela nene kauntini ya Masako na tuwema mumea weta kwa Kisungu passion fruit kwa kikamba ni makundi kalibu nikana tuwema mumea usu. Na hindi mwenda museisi ya kalibu ba mundani nikana tuweme tunda yena kwa ita wa passion kane kundi meki badhukanyo netukwetha tuyele undu tuyeka kuma mwambio mpaka muthia na hindi natukwisa kwetha tuisisia yo ina usio mwaunde ni wa wima waku amwe na kana mubuko waku na wethe wina kindu mabinda onthe kalibu watindata Natina nesa. Be kindu chambe congratulations bana na kunete uya mwingi muno. Thank you. Na wenona wende na kuongelela maundu ni kwatia in the next few months we say there kila mundu wonde wakabana tona kwata kindu akaya na maundu maiso. Nenda tunene wimi wa makundi. Nikenda yitu tutali nono tulika undu wima kuma mwambio undu wivu ya sindu cia muthembo su. Nenda nikenda musesi ambo manakana ekundi nikendo cha maana hiyo. Ekundi yo industry ekundi Kenya bwanata. Hiyo music industry kwa yende yona but industry ya makundi yu makundi in general makundi ve constant demand ba hivi nda ukaithiwa na makundi na uko se market as long as no produce makundi market yetu ayetele companies cia juice consumers alamenda makundi for the purposes cia nutrition alando menda makundi makwate vitamins so kwa hivyo yethiawa kila kiendekana no andu ma produce makundi kwa wingi nondo market ni ku absorb ila production iwo Kenya yu tuithitwa na need ya export on the other to produce as a country melikandeni ya soko loko kone kule na kukuitwa kailo vi yakuta ni kukuitwa local market ndo maba kwa musio ne mawanga makundi ne masanga andu imeko wa makundi kuma atu yala meva mutu yelikaka wa makundi na akakuya hai make mautumia musie nike makundi thini wa mwini wa mundu nimetha na bata muno makundi mena mabata maingi mwe na bata wa makundi actually na mabata maingi muno no twanzisie na the basic la isikie ni andu ingi ta vitamins vitamins ya makundi esio thwasi yolota cia masungwa wa compare na ile itunda ikalibo na ikundi vitamin ite the cia mundu ise the immunity yake wima mwene wetha you vitamins sio ongela immunity na besides vitamin kuongela immunity makundi matetha cia moyo ukethia ni ma lower blood pressure ma regulate blood pressure makundi ma reduce ya anxiety ukethia tha mundu no kuiwa ena wasiwasi ukaya makundi ni wa moyo wa relax okay nayo no twasiseki makundi mena economic value ukethia mundu ni assured na banda makundi sasio ndengere wonina kindu mubuko ugesitha andu mako maikesa kwetha mena nza ngetha ntono mawe sindu na wengesa ndona kwitethi ndweka nesa weta the element economy nondo you kila the driving force ila hivyo ya upanda makundi ni economy mbe kwa mkulima hii economic benefit hii faida ya economy yo imbe nondo wapanda makundi we sure kana ila input okulichandeni ya kupanda makundi ya no kwata at least 10 times more na no niele sienga breakdown eka imwe ya makundi ni kunenge tan ile sia makundi kila mwai isiwe kilo ngili ile kwa mwai umwe na rate ya makundi sokoni kilo kithina silingi ta 80 kwa uwe na tani mwe wanaokunite na silingi 80 mwai isiwe na ngili 80 tiwa ngili 80 na yutu inena about average ya eka imwe ikunenge tani ile na tani isu ile unenge at the beginning ondo ibinda yende tena wo production yenda batete nasingilili wa multiply na isu soka around 160,000 kila mwai hazina ndo nini mekone cha 160 kwa mwai usiti musala muima musala museo ukethia yu mundu ena bata wa musio netho ni kisomo ciana ni kwenda fees wina project ya kwaka nyumba kana no we no project zozote musi withia mbesi loto onyo kwata kuma makundine sie yo lo muno na no yu sukumie mundu maingi ukethia baithi na wa finances and besides that ukethia ila input makundi meetia compared to ila output okwata in terms of money wena tofauti nene muno nondo input ila mundu kwikia ndini ya makundi kana kwatikila tuweta not the same
Iyo kalibu no ila andu mabandana yo mbemba. Oto wasisia matokeo. Kikundi wa mino kibanda. Kikala miaka 5 kana zaidi. Utambite ukitema kimeingi. Na kila mwai no ketha tuiweta mbesa isu twaweta ngiliana na 60. Ani kule ni assured kana no no guess bandu muthembos ni assured kana no kwata makundi meanu to confirm kila oweta ikundi isi ba ote wito itwa tusiaitie ba bai mundu anyithetie sinyithetwe inyithetwe na no ene ndu isiaite kwa wetha twikula cia if tusiaitie situation balando ndo nyithia wikite obanda na kila kiukibori kinino chambua we sure nwethwa na matunda ta tio mene ni mene ko ni kindu assured yani kule tu compare input we una compare input ya kupanda mbemba na kupanda makundi ko paina kipathukanyo kinondo obviously mundu abanda mbemba na kwethe atatona kwata mbesa ilo kukwata kuma makundini me kwata mba kuna comparison izipe andola metela ambua makabanda mbemba na ke mundu ngine wakabanda makundi makundi metukana mesia all through mwaka uonde na mbemba sio ka season ya 3 months sio kesibe tangi you katota bi economically na commercially kindu chuo kina difference kwa mundu abanda makundi no ngetela ambua abanda mbemba you ni osani tume eka imwe tayo scale ya input ya kubanda sindu ile mbemba na makundi eka imwe kuima mbemba iketha imwe witume around ngili maanaele kwikana uritho waima mbemba yu na waima mbika waketha na mbemba isu wimite na ngili maanaele mbuane yu mbuani ni isa ukunenge ngili maana 3 oto nundu mbua imwe yithai constant muno imwe ni yoka ikabaluka uketha utumite ngili maanaele kubanda mbemba isu na yoka ikunenge ngili yana withe ni asara oto nundu andu maikuna masabu muno in subsistence farming ni gula kubanda nundu kila mundu no kubanda withi andu ndiwa muiminda talangalama onaima bikaba andu makasia uimine ni charity ni charity evinda na bandite omboka ndambite obanda makundi na nundu imboka yao kanesa wethia mama ame ukakuwa imboka hii membe obandi ni charity yani no weka unengane oto ikikundi wasia weke ngili maana ele we sure ila ukuketha yambe eka isu imwe ndu ikosangilie yana na yu iketha u miaka ingi 5 kila mwai wate kuikia leba ingi ya kuima nundu kikundi ko kie kuima no kuki maintain na maintenance cost yawe nthi muno kwa ukethia yu ngili maana ile weki anthini ya mbemba wa compare na maana ile weki anthini ya kikundi kwa tu wenyewe compare in terms of output kila ukwata kuma kikundi ni consistent over a very long period of time but mbemba ni maimwe ni isa ukubalucha ni mamwaka ona wikite ngili maana ile na ukaema utunga mbesa sia kuilo nekeye but kikundi no engodete vumbe kana ni guarantee sure weki kikundi nde iyoma na sia maoma the only thing itonyeka ni kuikata niko sia na sia ndo atunga mbesa siaku na cha sia which means it's okay like kikundi kiyoma unless kena wow no ye maoma inge kwa withia yu kikundi kikaonenga output for the next 5 years kila mwai bate match input inge oto mbemba yitu asite mwaka oi mangili maana ele etho endo otongela ba una imite with you mengili ngi maana ele onetho ndu neketha utongiepo na ndu ishua kana mbua yokata nondo mbemba sitegemea na mbua na mbua ku ukamba with ya yuta ye matuko 10 November ando metele mbua kuma matuko 10 October uyu moi mawathela yu mundu wekiye mbemba twasie muthangani moyo su wabeta muima mbemba isu ithani cianzicie kwa kana ni kuleka endu na hivi ndano isongete mundu abandie kikundi moyo su wabeta kikundi cyo cyakwatie wana kwesu au na yu kikundi chu mie yokite mie ithanthatu ikianzicie usia ulawetele mbua ya mbemba ye soka imbwe ni soka yenini na mbemba ciake ni saona kwema kupita menthuka kumya menthuka ulabandie kikundi ena guarantee mia ithanthatu no kwitha aikata aiketha kindu chambe na in 1 year mwaka umwe withela withia mundu ucio ena input ena output ela yu iketha ila kwithwa nayo ni la tuweta ya ngili yana kwambata kila mwai kila mwai na ndaka asioka ubanda kikundi ingi kikala bu miaka ingi yana 5
nani okule nondo in fact ni ngwe musesi na wambe ku get interest nondo ni wana bembesa ikulela musesi ro na kula yekule ni nono kanga banda makundi ngeketha tani isu tani ile kilo ngilile tayari na ketha si na ketha ni nasio yukila mundu waleta ukwekule ni makundi super banda netonyotwa pe ready market you market ni now at yabumbe market ni boye thiawa oto let's work with twithukuma na output eno ya makundi ngili kilo ngilile kilo ngilile 2 tons you ona kabla obiche makundi kilo yana with ya brokers isiambia ukamundani na broker twiweta ala mama matwa makundi ya sokoni meotha mayoka mundani makenda kuwa makundi from munda na yukila witho amu kulima yeka eka umanda soko ile kumunenge chao ila mbesa mbinge ulo kwesi ikundi ba mundani ila mbesa nini atonya kuwa ikundi yemwe ni silingi yana silingi 5 oto wako na hesabu kilo keitewa silingi 80 supermarket kana kukungi you nevia you know chagua either otwae makundi ya sokoni kana ute ila broker siku isi ya mundani oteo soko ni constant nundu ina kweona toi neighbors ala meva nimeithwa maisi ya makundi as long as imeumona mutini mayete ela utwa sokoni meisi ya mundani na yu maisi ya mundani no isi matila cost ya transport nimo kosea nimo tilila marketing cost nundu yu ithi umanda customer wakuwa kana soko yemini uma musie utembe na iso cost na time oteo yu mundu ulo kuthoa isi ya mundani marketing cost ya the abio you with ya wete ya mundani ndo ina transport ila cost ivo ona labor with ya ndo inge moka kutwa makundi moka na ndo moma moko wewe ikala kona emwe mundani umemombe vu na uthime na wamina uthima mayo utalela mbesa na maithi ndo na spend kindo in terms of marketing soko niyo kwiyete oto emwe wendo kwata higher input you might need no idwa nabata wa kuiba yanza na ukayuka manda chao ola mundu kuwa kilo mbesa mbinge na chuno cho kiso bicha mundu akenda ku export boto Kenya yundo tonena bai makundi ma ku export nondo isoko ila tu nayo ni ku absorb product yombe kwa hiyo na yitu iweta ndo mongele production market bado ni nene tuiso bikabando production yengiba yutaku ando mipanda ibakato muno ibakato yende ku exportiwa nondo withia yu ando mena mapakato mainge muno na local market ni akwata saturation kwa hiyo tase bottom line no twase pena enough market ni unlimited as at now na kuli ate kwa yu asisia pena makundi makuyania makwito kana neto need ku import kuma kwa ndingita Tanzania Uganda kendo chambo zamboso you supply ya vitamins and fruits galiko ya Kenya hivi to ndi nondo wasisia yuta masungwa maingi meuma Tanzania na masungwa ameokame maingi nondo kuyena matunda mo provide vitamins which means ke cannot produce makundi maingi nondo market ito you environment ito na climate chako cha masako na the greater eastern region na the country at large makundi emeokanesa tuka produce makundi maingi muno wewe ona ithia nitotwa makundi ba Tanzania ukethia yetu balance trade oto to import masungwa na tuiko export makundi nondo makundi ala to produce ti maingi to a point of with the twina surplus alama tonyo thinza ala yu manini to produce nime ku absorb we market kwa uto ile ku upscale tuongele production ya makundi ni kana you to be a point that with the there's enough supply of vitamins na surplus ya the wavoy foreign market ni bosie not to export kwa hiyo tayari tuina makundi tunaona kwa sidhini tu yani teta Kenya makundi na tuina kwa hiyo tuisa ku engage na international trade ya makundi ukasema neto kwa export na to katambesa kumandisi anza kwa hiyo kiivo oto no twatienzi yesu nondo we na product mbinge ni there you soko yanza ina thoa museo kotea hapa local oto the reason gwenda ku support local market mbe ni kana with you to saturate the local market twina surplus not to export nondo iko make sense to export na be na deficit ya supply in the local market but at the same time ni choice ya mkulima uketha wina soko nza na mekose ya kilo na maana 3 na ba kilo tuita 80 no na weka bao utumenza oto utumite nza hiyo manisha wati ya local market
ina deficit kwa utio balancing tio balance kila kio faidi mondo but in the near future you know ondo oto okuna tuenda ku encourage all the neighbors and the country at large mabande makundi nito bika point where the union ina tuweka export nondo with the market local chao is saturated na is saturated with and we kwenda kuongela input ila meokwata with wako kwata silingi extra na silingi so extra ni sino o export no kwatembesa mbingi kute oita wa locally ni mubya munondo ne kwenda nonene na ituba Mutongo TV kilunguni cha wasya wa mwimi twamba kuthithi mone baini twasioka ende unit kwa umomea to wime nikenda ende unit ambao manani mubya ni mumea we na maana muno na noto no tunenga mbesa na noto na kwikale meyitu ye na wima wa mwi ko twasioka thia ende noto election to wima kipuyoni bakawise kuchika no bike bandu mundu akatwaka ya thank you. Mwana musia isi ane kilungu cha wasya wa mwimi vani Mutongo TV ngwatani ya Mukamba nita wa Steven Mwema twende na kuima mumea wa makundi kana passion fruit tuambothi thiu mwone waini ine tu usiokethia itina vindeta ya saa tuminukilile twithia wasya wa mwimi.